Mahua maria maraigirirwo kaburi-ini ka Miriam wa ngui wa Ngai ona matire marahoha. Indo iria irahuthikaga igongona-ini riake ria mathiko ona itire iracokio. Guku maundu ni magagaire. Ni Ituura ria umbui Nyeri kuria andu kenda aria marakuiriire mutino-ini wa barabara mwena wa Ndaragwa maraumiite mathiko. Hiyo gari ilikuwa imeleta cousin na my brother friends wao. Kuratweka ati ngari ino iria irakuite andu 16 iraumire Ituura-ini riri mathaa-ini ma thinacara cia hwaini thutha wa mathiko kurikirira. Mazishi iliisha kaka mwendo wa saa 8:30 hivi. Mwendo wa saa 8:30 hivi ndio mazishi iliisha. Kwa hivyo walikaa sababu watu walikuwa, unajua mazishi ikisha lazima watu wa meet wazungumze wakule. Barabara-ini ya Nyeri guthie Nyahururu gicigo gia Kianugu niho ngari ino iratereire mwerekera na kugaragara. Andu 5 magikua hau na angi 4 gukua makiamukira urigitani othe maria Ituura ria kibooya Ndaragua. The accident has claimed a total of 9 lives. That is the driver, 7 adults and 1 infant aged around 2 years. Ikaria Ndaragwa ni Kieha kinetwe nakio no nitukwenda kuya mwekeo kwira aria matigitwo ni andu ao pole na nitugukorwo hamwe nao ta andu their representative guteithania horo wa mibango ya mathiko ona thogora kana garama ya mathiko nitukunyitanira. Kuringana na aria marahonokire mutino, ngari ino irari ihenya inene na ati athii ni marageretie kwariria ndereba ague. Twakinya Ndaragwa niho ngari irageire na speed nene na turataharisha ndereba alafu irathio na mbere na gutengera. Ndiraririkana igithio na mbere na gutengera na andu marateta no tinacoka kumenya ikiwa ni etani ndinemenya ringi. Preliminary investigations or looking at the scene of the accident, there could be an element of overspeeding because of the impact. If you look at the scene, there could be an element of overspeeding. So but we'll come to logical conclusion. Andu 8 aria maragurarire ni marathie na mbere na kwamukira urigitani thibitari-ini nene ya Nyahururu. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Monica Kagoni.